Mentang ini page mano bayo tap bun gol Haka Jingialehkai Champion League kabareka League Football kabahe tam hakaling sodong ko perthei. Te haga ni video ini page yaki khatwei ngut Jingialehkai ke bayo tap bun gol. Yaga kerdan basi peu la yo bat daki lai ngut Jingialehkai baken sai kata ukelian Mbappe u Andre ye badu Zlatan Ibrahimovic Gilio ben tap mat sau peu pra gol. Yaga kerdan ke bakendai la yo ben bat Jingialehkai ke Argentina u Jingialehkai haki snem khat kendai spa san peu san adu khat kendai spa riu peu sau naga klub Real Madrid. U Alfredo De Stefano le yo ben tap adu sau kendai gol tang naki san peu prateli ki Jingialehkai. Yaga kerdan ke bapra le yo ben bat Jingialehkai banagari Fran Thierry Henry u beliau ben tap adu san peu goals naki shispa khat arteli ki Jingialehkai. Yaga kerdan ke bahnyau la yo ben bat Thomas Muller u Jingialehkai ru naga klub Bayern Munich. Haka bau liyo ben tap adu san peu sau gol naki shispa san peu wei teli ki Jingialehkai. Yaga kerdan ke ban riu liyo ben bat Ruud van Nistelrooy u Jingialehkai nakari Netherlands. Bat kumjuru Jingialehkai naga klub PSV Manchester United bat naga klub Real Madrid. Haka bau liyo ben tap adu san penriu goals naki nyau peu lai teli ki Jingialehkai. Yaga kerdan ke basan liyo ben bat Oriol u Jingialehkai nakari Spain. Haka bau liyo ben tap adu nyau peu wei gol naki shispa sau peu arteri ki Jingialehkai. Yaga kerdan ke basau Layo bat Karim Benzema u Jingialehkai Jong kari France u Jingialehkai naga klub Lyon bat naga Real Madrid. Haka bau liyo ben tap adu kendai peu goals naki shispa san peu arteri ki Jingialehkai. Yaga kerdan ke balai layo ben bat Robert Lewandowski u Jingialehkai nakari Poland bat kumjuru Jingialehkai naga klub Dortmund Bayern Munich bat naga klub Barcelona. Haka bau liyo ben tap adu kendai peu sau gol naki shispa ar peu teli ki Jingialehkai. Yaga kerdan ke ba liyo ben bat Lionel Messi u Jingialehkai jong kari Argentina bat kumjuru naga klub Barcelona bat naga PSG. Haka bau Lionel Messi liyo ben tap shispa ar kendai goals naki shispa riu peu lai teli ki Jingialehkai. Bat yaga kerdan ke banengkong liyo ben bat Cristiano Ronaldo u Jingialehkai baken sai jong kari Portugal bat kumjuru Jingialehkai naga klub Manchester United Real Madrid bat naga klub Juventus. Haka bau Cristiano Ronaldo liyo ben tap adu shispa sau peu gol naki shispa prapu lai teli ki Jingialehkai. Bat kumjuru Cristiano Ronaldo Jingialehkai banengkong banyo tap adu sau gol Haka Jingialehkai final jong ke Champion League.